khovel are thapa ma se chu thamon na lam ai ma in thlipui tle ma a boruak re tlok ang hi ani a Middle East khamol pui thaliar mun role tuipui phone na satakar zanthim noya hian khovel ral thom hlo omle man to ber te chu in ring radin anam to a thitho heu chuan tuipui te chu aron chem ham maya sipai thlo theina te po an full rim nam rum khopin an thlo chuna tur atan chuan a in bot sei mek bokani tunkar top hi ni e tunkar top zir top le in rin ni hi khovel chanchina abik takin khovela cheng mitam taknun na thlak dang lam tu ani thut theiani America rama mun pui ber White House chungrela chuan rural tu te ngoi ringin an thu khoma thupek pakhat lek ngakin US sipai te chu inral rin na sang bera anding me kani uluk takin han ngai thala news 10 eng thunge an soi news reporter te chuan ti hian an soi pap maya breaking news kan dong meka Pentagon chuan US sipai te chu Iran bei thei turin a in pe to thu an puang President Trump an thutluk na asiam trap to a inrin ni hian Middle East a thilian tham a thleng ngei donin alang Iran chuan bei an ni chuan anral thom nei that ber manga nataka chanlet anin huam thu khovel an hriat tirani ti thu thang kan hre tanuk mai thupek chu ani don ta em President Donald Trump hian tuipiral atang order apeanga kapar u ti in thupek apedonem hetiang taka ral thom le sipai len tham in hor khom hi Iran ti thabara inrem na dokana thutpui an tumna man ro pakhat mei zok ani theyangem ti in khovel chuan chanchin thar rang an bi me kani fun tiam chu atop trep towa fun hian engti kong ma in angak lem lo kalin akal mop mai ani khovel mi chu Middle East tuipui kama le White House kot zola afu thup mai ani he video a hian he boina rap thlak tak lo in tran dan te US le Israel sipai te in rin dan rap thlak zia te le hetiang boina kara hian keini ramkil khora omte economy le kan tharau nun thlenga angong theidan te kan thlir ho don ani longai tharo le he thlipui lo tle tur hi thok le khata lo thleng thut ani lo abul tan na chu hriat theilo khopa thuk le noi pilril taka om ang mei ani han mi thala tuna iom na hi kho eng mu phak lo tuipui atanga hlat tak Iran ram thaler tlang lian pui noi tombuk bangkar laya om inia borok chu avotin awap chura thir le electric hrui te chu a in zam fer fura chu le noi thim taka chuan darkar somni pali chung chol lovin khol sang tam tak lian pui chu nasa takin avir vut rengani chung khol ta chuan thil pakhat che ti thein nei uranium man thei turin ma an lo lamek ani chu he khol ri vung hi America le Israel lalte zana an mut theilo chan lian tak le an beng ti khama ral rin na dar tiri tu ber chu ani ral thum hlo om ber nuclear bomb siam na atana man rapoi mo ber an bot sei mek ani ti an hria hei hi red line chu ani an pel thian lo ram an pel mek ni in mi thiam de chuan an ngaya khovel ram lian ten an thlir thupa ma se sipai ta che chhu ma in tongkam manga chin fel turin palai anin tir phasa thina ni Geneva khopui moi takle votere noya chuan thole ni khan America le Iran palai te chu dokan khata an thu hawa pindan chung borok chu arit kher mai minute tinaliama darkar ni dokana coffee sen hang po adai vekto palai haute po anril ru asak to hlom hle a anin ti pau khaw hlom hle bok an mit menga in ngam na le zam lo na alang chuka darkar thum le achan ve zet ain biak nuwa po in rem na thu hla an chak chuak zo talo America chon Iran hena ultimatum pun tiama peya in nuclear program hi in chol san lo ani chuan sipai chakna kan hmangang ti in White House lamla chuan Iran hian in rem na siam hi antana fingzo kang ti in vona nem an ron chak chuak bok ma se hetiang borok hi a hma point alo thleng to thin ngeya
enge tuntrum hi adang lambik na adang lam na chu President Donald Trump a aron kir le to amma a sum le pai lama shek na war taka an lo man thin kha maximum pressure policy kha atakin aron chop chuak le a ma se tuntrum su sum le pai mai ani to lo sipai chakna ne na thuam ani to amma ang chu ani to don lo ti mi pa ngai tan chon a hri thiam thei vek to ni dokana inrem na awm thei tak lawa chuan Washington DC atanga thopek chuak saber chu sipai te inring ro u ti hi ani ta khol thiam na sang ber ten tuipui laman pana tuipui chu indona tol zola achang trep to ni tuipui thim le zau tak chunga chuan thla a eng dul rui maya klivot tak chuan tuipui alarim le chu aya wap chur sipai thlona tam tak te chu melma be turin anin ring hlom to hle a Persian Gulf tuipui zau taka chuan tlang lian pui tuipia lang thei ang mei hian America sipai ta chuan vor USS Gerald R. Ford le USS Abraham Lincoln te chu anin tlar tamup mai khovel sipai thlo theina phurlong aircraft carrier lian berber te ania khopui pakhat tuipuya thlok lut ang mai anni anchunga chuan F-18 Super Hornet fighter jet som chuang te meu chu thlok chuak thut thei turin an engine tinungsa in inral rin na dar an ngak rana he hian ayan tir chu eng po thleng thut thei ania tuna ingai thlaklai mek po hian alo thleng to mei thei zok hia lang ma se chanchin kim changjok I han ngai thaze lang atop thlengin ilongai thlange ngei donia heta tanga hlatak Indian Ocean thlerkar Diego Garcia po US Air Force te an chol bik reng lo pindan thim chunga sipai ten B-2 stealth bomber thlona dum hlau tak mu thei lova thlok thei ngei mei chu an en dik mek bok heng thlona te hian khovel mun sang chim top ani emo mar top po ni se heng thlona te hian chun le zan po se lovin bom lian tak rang taka thlak theina an nei ani heng thila wang hian khovel chu aum hle thei to lo ani ber zokin alang ma se he indona hi America indona chau ani don lo Washington le Jerusalem hi ral khat atangin anin bepop renga Israel chuan Iran nuclear mun puite hi antan thi le dam thu ani awangin America kianga din an thlang ani Israel sipai thlona F-35 adir ta chuan an engine anti nung vut to a President Trump akuta green light phalna peya mit pok ro ati hunchi an ngak to joint operation tangkopa beinara phlak tak a thleng thei reng ani ma se Iran hian kutkong kuin an no thlir le mei don bik lo anni point an thaliar tlangkar thuk tak an tom himna mun atangin ballistic missile lian pui sangtam takchu van lam huin antin sa vevek toni min be ni nga chuan Middle East hi mei ala kan chanti ranga tin khovel an volet ve mek bokani atula ni zon khovela oil kaltlang na lian ber Strait of Hormuz tuipui kong chu dan cha an tum don ti achiang vek chu khovel pum chiat na ni thei haral thum chu lak mei thein ai naring vek to indona chu tran ani angem thil du om lo athleng angem ti in khovel chuan chet an lak hun a thlir to tuna hian sipai chakna an the chuak phota adut le chu aro thap fiau to ang thupek top na siam na mun tur tun kar top zir top ni emoin rin ni the decision window chu kan thleng mek don ta Washington DC khopia chuan zan lai apel to a White House sungril Oval Office thim rui meya chuan computer screen eng pap le map lian pui in pharchi in pindan chu ati enga buruk chu aritin trong thom om lem lo ram hroi tu peimo tak te chuan an hna chu rim takin an thoka an ngai to na te po an seng ti a hriat ma se an thil boi pui ero khovel thlak dang lam thei tur khopa poimo ani awangin an ha hle ani President dokana chuan lekha phek pakhat top secret ti injek kiau hi oma chu thupek nu nung ber go order an ti chu ani mingzi ani rualin khovel hi ahma ang ani to lo mei theiani tunkar top zir top ni le inrin ni hi sipaiten
the decision window tia an vu chu anita US sipai te chuan stand by order in ring tura thupek an dong to a thlona anung to bok ral thom a in pe vek to a ma se thutluk na nung ber chu President Trump pakota a in ngat bok ani mitpok turin aming azian nan don nge diplomacy do kana apot kir le don ma se he in do na hi Middle East khaler mun nemo tuipui kam chowa thleng tur anilo angong chu alien don lutuk tlat Iranin bei an ni chuan lulul choin Strait of Hormuz khovela tuipui kong peimo ber pakhat chu dan cha an tum dona hei hi khovel pum petrol le diesel zazela somni vel lai kaltlang na mun ani a enge chu chun omzi anei ishem khovel puma petrol man aron sang thut anga Middle East atanga hlataka kan chen na Mizoram kilkhor thleng po hian aron ngong don ani video donga kan lo sei to angin petrol pump kota lir thei a in tlar dul anga petrol man asan thut baka mutur awang hle don bokani chumi rualin bungroman eile in man le engkim meichu aron sang chho mup don bokani haral khata thilpok ri chuan kan chouka thlengin aron deng dot don tinani berchu chuan hlauthona lian berchu hei hi ani World War III athleng mayangem Iran hi ral thom le sipai thila Russia le China nena in lai china thuk tak nei an nia America le Israel in an be ani chuan khochak ram lian phani te hian kut kuang koin an lo thlir mei don lo ti chu thil chiang sa ni pakhata che chuan adang an che ve zelanga he thil hi ataka athlen a hlo om tak zet ani ti khovel chon a hri ani ral thom te chu mitpok turin ram sang te chu a in pe ta khovel chuan thodep depin he thil hi atakin athleng mayangem ti in angak thup mai ani tuna chuan boruak rit le wap chur ral thom in tin khur kar tang khan han in la rang hret te ang han mithlala Oval Office boruak ipik tak le Middle East tuipui kamrim chi atang khan tlang sip theng thomoi le re rui ni suak moi takin aron chun en phut na hmuna handing dei te ang o thli tho heu chuan boruak rim tui takron chemin boruak chu athiang hlemin a ha dam thlak ta kher mai khovel hi chu aboi ani ram le ram in epna hi tuipui phone ang mai hian akhat dokin aron in mung reng maya tu emakuta thupek pakhat lek order hian nun na sang tam tak ala thut thayani Donald Trump le Iran hroitu te hi in rem do kana thu in tunkar chung hian he boruak sang lutuk hi daileri poni se leilung ro rel na shim hi chu a nget lo ti chiang ani ning theireng ani ti ero min hriat non tir tu ani hetiang hun ral khel le thudik lo the dar atam hun lai tak hian keini ring tu te hi hlauthon na in kan khat tur ani em lal isu ngei khan a hun nung lo thleng tur chungchang a soina chiang takin min lo hril lok tiam to mathaya bung somni pali chang ruka chuan tin indo thu le indo thu thang in la hriang in mang an lo nan film khur ro chung chu alo thleng tur reng ani nima sela topna chu ala ni ri lowang ti in kan Bible chon alo soi ni kha hlausu chu lalpa thupek ani khovel lalte hian ropui takle hlau om takin thupek an chhuat thei ral thom hlau om ber po an met pok theiani ma na mase engkim chunga ro rel tu khovel le achunga thil om zong te hi athu hnoya da vek tu pathian chu awana khian thlamuang takin ala thu reng ani khovel ram lian pui te hi an loadinga an tu le thin America po ni se Iran po ni se an om hlen don reng lo a om hlen tur su pathian ro rel na le aram chau hi ani chuwangin ngai thatu tunkar to pa emo thalia emo po ni se he in be na le in dong na thu thang hi lo thleng tak po ni se I thin lung kha ti phok lek ve suang che kan ram economy te kan petrol man te po aron ti boy ani thai ma se I tharau himna chu heng khovel thil danglam thei hian ati boy ve tur ani lo ral khel taka khovel chanchin thar an ngai ven loi lai hian nang le kei chu thamong takin I tong tryang khovel rorel tu te hian fin na an nei thei nan le poisoi lo mi pui tam tak ta him nan lalpan ne na kan thlin jok don nia sana avirme ka ma se chu hun le ni chu ke man ni
min hmangai tu kota ani lalpan pui zel chero se he video ilo hlok pe ni chuan ilo subscribe in like le midang te hnena ilo share ve ngei don nia hype kha ilo thei lo bok don nia kalome